on a be Hogbetsotso planning committee enonyi le mayoma no wo konta tso ikeko nye gadje Hogbetsotsoza rurucho 2011 wo keke va sere 2021 no wo va konta ala be meje mana nanya e dona sibe enyenye convener na so hemao le mayima ye agakota ike wo la 2022 ha America ato agakonta me nawo audit account nawo mo yo ke koto agakonta ma me no won to gboni be sha gbaba ngovi ona ban gbegbe ike le Hogbetsotso planning committee me mo nyukron todo jinya de la show kudamwa yika wo gbele na wo allo de kunasi hello Malik play Anlo vie manye okay ita ngure shari ke journal anlo ma ele ba manya asa goma as to fi ke mapo anyaola ya na mi ro gboko ya klum jina mi anu okay hama ya alla work ala ba choi kana va ya to gbe globa mi hunya ko gave duomi maje ma glo on categorical notes bare ye mi oni ya fi ma mi kokpo mi ko yi o mi ko he o mi ko pe o afi ve chachi trere wonu ga afi ma o kakama taga gbonu categorically bare togbi sachako pe togbi zewu o po mo du ma vive ma pe mata yo nko ha on e ofo hero eglaro kue me pe me fu ejima me to gbe asagoma let me choma yes na wonya ba nya to bi awo to bi sachako po to bi zawu won ti fafa jinna du avava wo laba wa dejina so herebe na kohe aroyi afura wume akokpo yorewe Albert ni choma tobi majoma na nyabere ni choma tobi nto agbonami ikemu gbona la nromu enye koruru tobi gbonami be ifo pe la ra shahi ma biebe tobi nya be nya magbulinyo no menu tapa yes daka akpo banye pakwe tobi mi no fuma ko so he pote o mi no nya mare mi no no afi ma va yo tobi ayi yes alaika tobi global mi so he mi be aye mi ase tobi stripagbe hafi na yo ka Dufaa manana me anyale nyama mi so he mi ba wo panu wona yika wago vagbe magba atotomi mi sagomo makeremo ba waka Dufaa yegbeve ha wo ba togbi esri yena command these are his words aba togbi esri yena command ba yo nava ka Dufaa vavalia ema bi banya tafetuma hafi nya remo nambare wogere akpam wonuga abe konwore okware roba woyi ava wureka betogbiga venya betogbisri baba dada bo fi apote o kata wureka hama manumia mi so hewo mi mo reganao wa hai gagagara wonuga nya hi mi gblo nya la lenyi alaba be magba ma bi etogbi zawuba anya ba marakama kafa Dufaa marakama kanevo ha obo tenke emanya tobo ko ke gblineo anya manya tobo ko ke gblinyamani gaka nanewo anya rewo ike dodom togbi zawu ha ta flache ta fla le duyama ha
anya koru na duo anya koru But to be serious, Bobby, I chong you visit Tonu Najila, but to choir. About Butchik plus you, a beganya jagba pesika. And you do ya palako. Yitari, no cuckoo mile. You saw her. Danger mapa yana glow. Meow meow. So hell. Yahweh said danger. Rapong. Ra. Hunya a kaika. Wofiamao ojibe oga ku adashi na so he o ke dojim la duyama ba yo wo so he o ke sukujim ba yo de university la duyama so he o ke jijim bare amuya no kuma alabare akpa ba la vovovo na ji atoya na kenu na duya na ko vire ke la toya ba fi anono mari me so he mao me gbogbo na togi sachako but togi zawu azama bare enough is enough nyara kuku now akpe yo akpe lagwenwa agbulunya de ay kama jibama atochie enu maka plus wanemi de gadamia dida be amade togbi yo ka na kolafma wo ko Anlo via de ika ahi no anti na makpeo plenyanku Kakaa nenye ba atangwa dukpa jinami ba togbia ba yo do mama banala he awuda muchi saye mava nyamakpo mafa da ko ya yo nyene aso he omi alla togbiboa ma ofo abotana togbi ba ma adoje plafi kaka mielon kwa enuma kama gada afama afika wo adronyale ko ma agbolobe akpama atangwa koma matakoma be manya hamahile akpaya ke miami esa amon majiba na sibare anu pokplon kure ha marakama deni jogbanwu ya ven to trela rekare matra fefevo revia afo yaranchi ankoye yema acho papa honni pokpoji afima langoga aya go sama nkata obe ko ya saya maliklo mukata ko ya yamahiana mi gbamagbo okay asagoma mi ta ko ya ro yamahiana mi because he who raised the sword will die by the sword he who raised the sword dies by the sword yita majamagbo no ba akpe anyalema yo ma ada pada yata tobi damaji enelia meku mekwana gagara ju abe miafofo ne ikanya fiaga magagada fonya innocent papa go banji gakra makajibe aika Dufaa Kakaa ejegoma dodoru galamiashi manya dodoka oji ni jibe yo azon afi nampa Dufaa Kakaa ya ejegomo kaka miafo Philip Bokoga ele egbonya aika maybe ato na numa nami alo ato na no jinami afnya de zoda ngogba ka afunya hialango Albert aifaji na Jamaica tobila afamako afunya Philip Bokoga novio atuma dovai mia agarajio afo salase nuyela mo nyeba Anlo pa ajogbare ha rifia meji ba ma wona yira mi afia e klo mi chohogbe mi adoji jogli akochi blambu ma wona yira mi afia e klo mi chohogbe egba togbi hwanya e bo mo wo parakala Anlo mo wo parakala ko mo ka me ke mi ya togbi aro mi afia e kana klo mi chohogbe o hakpa da o gbadura ma o garaba ma wona yira mi afia ma so ba o chogba mama ya ko hemia jeklona bare aduya na nyunami bajima globare adunu wo ya lamiashi enya honuga wanya honuga wanya anteli yo varo duya we nloko ya inteli duma inteli duo apato bokaga majiba na adanya manan popule ba magano adadam kuda emchu ala ba agobon ko miyon vu manya ka yuva trozu vonga ibama nama yoga nama magai ibama bona ase okay alabari yo liduo
amagbeto reshiara agba mia togbi ngoli blema no chofa na rujogo manana anuya afako aje wona ali afa pro suba na kema ga chopota gara fo mono e mo to mo ko oga no dedio asagama na kema to agbonu gara fo no mo koko mana ga no dedio ismati banya li dueri ye banya wa choduya o li duya afumago jia banya ho bonu gama ye banya iliga alikla adulire banya ho duli la fuma banya ho vosama pila fangoji ikanenya tuli ye banya nya to biga banya ikana ikopo apa nchila gugu fuma oriro nyema mi okata ma glova ye fia ma onye jeshide ikana fi erifia ba la fuma ga ikana nya to biga banya ikana choduya yo liji nyema fuma wo fa fia don hala anya o kata fa na boma onye horo nya plot to kata fangoji ko glo ni le afangoji a jaba yo fia sana ikanya de konufa na Anlo va Roma ai kana o banya fan kola de fan aba yo wonu Ghana ai yaro vai ai kana mia maro mia chuba mia ta chu barka ko distort the history aroko chira mia banya totoma baraka blema ikana banya no banya to dro mla tabama mia to bi kranya ago yayo mia shi bona ma no kado na ye okay ago ya kado la onya ago agaovie na aglo akado do madam romai devia de ma okay agori agaovie agagavawe okay agaiji ago yiga iji ago glomo eji ago tem asagoma alaba le nyato bi ago fa da konu nyanya la kado do ma yebo nyanya amiashi asagoma na kan nya abata no fionya ago ya kagba pa mo dogocho kagba pa ye jore gamajira yuma gamajira ja chukweche ye adia achunye banya achenye adajenya ki asagoma tano nya banya nto nya she no via ba na ba pere nchi yo doka ikere onye ba amia amawunyaro ajanyi ahonyaro janyi ye nyata ma jejemu obon no dok afie fiwa asagoma afma wo doka no agoku torogu jakonu asagoma no ko akaple to mo da mo chia bakadola mo chia mo yema anyango asagoma kono yeba goku torogu ala fonu no mako kafie ba achiakama ka to helia ka o mino na onye ba orashinwo kafie ba pinu yita iko obo ania owa gbogbo agobo na ba go na kado ma fangoji le fanya fo bonuga ye magba yu va chum koma va corrupte va oni kaka no onye ba banya amiashi ago pero ma perenchi yo pa fia do fangoji yo go na akado ma mo fia ba patron to uri asagoma ba go bonu asagoma ago ye na kodom le amia banya gbo abalaka to bi dawaji agbena ta amara la nyi ita agava tuboba ago ofonya aga ikere ma cho gava bala gava jipo chuma ire bomigo ploto to wa ma fia ba ta patro zuato na nye to hoje be jeshi dara no nchino ala bi to bi plani gba mi ma mo plani gba o tu o chire ji tati onye na jeshi da choro nyare choro na ta no tu yaro na ta ko na yo apokai asagoma ita wanya ho ni kata ni kata mi globa yela ta ma wanya inchi yole mar kamate dispute go majuma va mi program ni outline agbo okay ta vle fia avonga mi yo ge wanya ho nuga to bi ga to wanya ho nuga e ta pango me kpo ba wo atutu ago vonwa aba nyi nkuru jibe ya wanya ho nuga yo nwore jo wa tutu yo promo ire ho nu okay asagoma amuru tutu ya o ige ho ni ma fonye papa glo o ko ye ho nu ere asagoma anya ala police ogbo asali mate ogo afo salasi emi ka Dufaa vore manipule fonya mi fo sa san oga okay asagoma ala bani mi o mi fo sa san vo mi apa plug arado ama sama ala bani mi redo vo wajinu
a shekelia ikene September vous sedede va vaga toma na vous sedede va toma vo na mi gara pa junu awo ma ikene nya October anu gara roro gara va vaga toma ika social activities so va vaga ika afufufu na no toma abofufu na no toma ple anu vovo ika nya son hell ple drokatan fufufu mia awo wonao onyakpo aremojaka ple noviamu na du alaba futa enyeba mikata menyaba kosha gbanto la fajino kiama ikenya November enya Hogbetsotsoza pa aroma ita imama glodon goba wonaroli miega puta papo ava vaga atoma enya food bazaar mi oga apo ya mama Hogbe beauty pageant mi wona mi facelift na gay onyakpo ajachon ike amu na cho gbata ava nana tohe na no ike o ajadu apoto to wona ike mi wona aru glima to pa wona ike mi wona apo ya moto alaji ita afi azanto poto tu yama le November ay kana pa anya glomala afi mi arof na gudia 26 October ikere pa jinu li apa nkaka bla vo dangba mi nbi doga ba magba ya ora gbe mi nbi doga nbi dodo enye la togwi ga wa nya ho wonu ga le anloga la aroma alaba e mama globa ne mi donu bi avo ayi ga jikle food bazaar kple activity aro wona potio ta na sinya sala na sia ona yo kata la Hogbetsotsoza kple apa konwuntia enyema akpe fonye Philip Bukoga miafanya sala abaleka wo Elena Majedon kule Professor Tobi da Majenalia chu angloga apoto bubuto Innocent Papa Goba kule apoto Philip Bukoga akpe de apoto ahialango Albert afu sa se mini Hogma aruga mini Hogba yami ruga au suguvia nya student of deba mini Hogba awo apa nu vuvu ha eya le Hogbetsotsoza apa gomororo ni eya le mini Hogba nya Hogbesa soeto kana oruna ango duvio ma ocho duvira karula ma eya mini Hogba ha angolo pilo acha vilo aro ho vilo fumo do motor roro ni ma kwa minti via do ko potore miengo gaka mie esegom ba Dufaa Kakaa ya agade to maho ye vosasa ajivaga afokpoklo dodede ajivaga vusede klogado ye October ma ikanye pajuma wo ma ba social activities adojiga plemu bwado okata wo ajiga ai glomila fubaza ikanya miad fa ndudwawa o kogadoche amagado wa alankuda hayo katango haye manyawa hwana nye mama Hogbe fa atugbe fia chacha fa dodo ha oletoma glima toto alokpo toto fa konwa ika mayuka la gbonye fia o deje ba maga jiva mo ba jivaga la fa ya mato godogodo afi October fa enkeke wogba ngidodoma iha avaji mini Hogbe iha alatomago kwa ma agboloba anugade ebodom gaka afi magada funya papa jire miefo Bukoga lawe okatama bada kukushaku mi atamwakpa afia hau la dodo okatama alaba mi na minya ba enumo sosombejo ye fia yo so here yo jiba yo agada pa maluma kwina tobiga okay ka nyata punya ala ba me jiba tobina fu nyata ka fu yero la miashire ba 940 mi yomre okay tobi markuma agada jiyo do ayiko na me bukola ayiko na kata mashia to anya ba viara wala mi aglo enye ba nya togbi azawova kaji aglo nyaro gake maglo nyawo katan nyeji bo dwana si abale ngogbo to ogun na bare la nyata fo mare nyatogbi azawa
anya be togbiga arudu togbiga honya the injunction rate paji no va vieto la bo wa nye ba wo tonya ta fo na duo so baji banya ta fe wo the injunction rate paji ye wo server ye ha flag bana o server togbi zawu okay mikanya Dufaa na ngloga togbi subo ha wo server na ye ntomo ko ha ogbo na klangere ho jine ta na ye nu fogare magawe abare nyawe jijimba nya insight so he order to anwo na tonya ta fo ba fima asaklom malo maraka na garo fo be Dufaa Kakaa e konware ogo la na mai ko adza senator la ba ha fo no nya togbiga arudu to togbiga ho nya ko ta fe o deri ta na da ma na duo ba wo server ye ha na duo na sagoma ba fima ma mo la saglame wala madako ayo server alla nyanye na wa alla nyanya na nya ha ala ba ni choblada gbe ma yi afi itamajiba copy la shiwa yo server ala ba tame opunwa nya blada gba ma anya na copy ajima mi atafwe okay togbo akoveno azonta nyara kamanga gbranye ba miawo nenyenye muchi fafafia o aro viwo ya ikenye zefiaro ro goma nushanu goma ala ba do na pe anya ta muchi fafa mo nyenye ahi ya fa fiaro ro do bibli o wonu gara ba yo na ba maso na ba do ga kemye o blikli wo nye wona na ke fia ba nyanya ma zaga o ro tu ba o ta ala ba do na ponu ma adazeshi nya fa so he o ina ayira wonuka do yiba do na ba muchi fafa na ba azu ya po justice system a ho yi ya fi odo to fa fi ma no ika we wona ka mo ba ya wo the injunction rate ko ma ji mo la ba maraka da awu akonora ka fi mo itemi avi o liba yo protector ta fa mo nye ro yi maraka fogo azoto niafa ma na do na siba niafa reconciliation committee ala mechire aga do mo va se fifi mo nye ro to ta do na ta do na ma ajim na nyi ba fifi la fi ami kata mi fu aroso no ha mi gboda fa nu soge mi kata mi adolo sogere azangu adu ta ma to nya ma protect eko ba ajina no ma shama fu okay kata mi gona bra kaoga adu aza mi shall not zefia to azefato yo mi fa salam eso min chema ma sheke de mia ngo ika de mi do won pa ba mado abayo ako chokpia de akpi afiga ka ba e ma va de mia jota fonya papa pakula fonya bokoga leke anu boboya ba mado amade okay mia ho amade ka va do ya togbio katare katare nemi bia kongo yi jibre ade o mia woraka mia tubu ya anya maraka banya ko okay ekwa ya wa mo fi ala shima o ko to biga do to e do ga bibi kuli okay ase go goma mara kuma se goma ekwa ba bi jojo me ya magara fu ba ka do gona a o ma fi a hogala a o ma fi a shi do a ma fi ala jiji pegidi na ka ko remu wa da ala yo jiji ka kana no ga jojo ne me be ba ngara mo ragana mi na no des inherent do ba ala inherent ala mwate ya ba amaruva au mafia power zam oko no beblome okay numa wo ala banyarero ikafia bala nyanyi nami oh ali zam to no foto bo asagare asagama ba amara banya o mafia o ga kaji we ba ho mafia pa musa azan asagama ta na onye ba mia wo dadi to o glogo ba o ahoni makpomo bakagbe bi na nya no chi okay 0247627699 amagbanto ekajina ma akwe hello Marco Novi ekela kajina ma afonple hello good hello evening Novi kela kaji doji tomloga mi panya salama gbagbara shala jamba ma acheka kula madaka vado kwa ya aido Marco ko fikina mi amchwe doji tomloga no Marco na awi na nkpokple ko vo ha ajuba malamu ba nui majiba magbo kunyebe
Haziaran Konya Sankofa. Nyan Yajizo, Nebody. As Yahoo, Tungo no Lokata, war would a car, Outland of Vishi, but we are not Soran Gobe. Maraka, Magakuka, attachment of Yaw. Anglo in Akpe ben Gadamana Novi Bulafi. Good evening. Merkuno Vikela Akpayanam. Ako unko, fikana miamche. Ako kureka jicho task corner. Okay, task corner, okay. Toku kuda remare. Yanya beta shi kunya mi amasi akaona ureka. Ofo unkunya remia de fio ko yo manoga ofo unkunya remia mi apara mi atu mara chota. Okay. Akpe be de ka oponya hwana eglo no bibu la fi. Good evening. Merkuno Vikela Akpayanam. Now you cost here. Chotagbi, okay. Yeah. Marakuku, Majiba might be never sent to Moroccan of Mara Manami Bear. Okay, to Pavai Ho. The Kumara Jama Jama by Dufaa Kakaa Gary, Una Dufianya. La go was there. Merku Akpaya Udamanami, but you now Banla to ye ha yo awa the do the share the plus Wafa Gaka, Umatanga Gada, you gel about Kayamava Dojo, Novibula Fia. Hello. Hello, Merkuna Vikela Kaji. When you Kata. Abanko, Evan Koyanka. Achucho Kata. Achucho Kata, okay, Achu. Winam Kaba, Chifafanava. Akpe, one the cow playing Chifafakuna, blow, Novibula Fi. Good evening. Good evening. Manaku Tala. Sala Chujalova. Eh. Nanya chuta for my for Afumoni. Young Mokola, Pafakatani, Atakakal, a woman. Nanya board the intention the father Giri, who Yama Mara now the instructor, Oga Magoya, Malabas of Warrior. Kano Yamagina Jai, who Jody Macawi, a Dracovi. Yo me esa wa paji ha hale kana ble kwa me esa ho awo chokbia me ku no vike la fia ma ho mo meton me ku ngo Na vya majovi nyanya. maka Amajovi nyanya. Okay amajovi chwanya wi mia senko sia Ada pernah punya kelebo, namanya warna berbela tu, tapi gavanya, bapa namanya warna berbela kinyo. Dapat tahu dia kau mereka kau kapan nujo, zaman ni ikut jinyola. Apa, macam mfung kuda dekau pak bele fafa unci. Mereka novi ke la fia, so amave. Mereka kau fikir na miam cuy. Oh novi aga, novi bubula fi. Good evening. Ya, mereka kau fikir na miam cuy. Anla Kakaa la Puma. Mereka kau fikir na miam cuy. Baraku mangfumusho Kata. Engkau. Mkonya justice. Amuzo. Malik leo. Baraku kude. Tota flache de doma. Lasia blama no law body. Bajibe madje jare be asia vaderu no jide kajia. Le akpaya na bia mama adun no be nkoi damo de le togbe vanya je nya juto togbe ga vanya alaba o mafia la vovo e kenya mafia ke Anlo duko plom togbe ga vanya nya juto ika wo adajesi ta merku voice vovo nya manya ba o ma vele jide kajio ta ma akohamanu la akpaya no vike afutanam le afia pa paji ya merku ko fike na miam chwe. Mike Samara Chuijo. Okay. Awe to fonyi. Marakui wo fonyi. Akpa. Nya biara kuma jiba ma bia. Togbinyo la gbo fi ma ban merereta. Aje tururu chu goma jeja ka wa sere fifie.
ne enyi arutubini kwetugini ukodama anyigba ikpenafu ta nyo dumavio ha na nyuji ma na nsosomole nyo ifupege bia majiba ma bia kwenye be afio rubeza maka ibo ka Dufaa ya topi du tomo no nyi mo riafio kana Dufaa vo ba hu no na nyi ofu na ta ko fio kana Dufaa ye bia me nye be ku ka he de ikumo ga kufufu abe tobi sire no na ngona onye tobi duto no na ma u kana Dufaa nki jo fi mu ga kufufu awi emegbere fonya o adaka ya madongo ba yona pepe o dongo vai kola pama ma adema unto bla yo agbon ha dolo de ma mama shameno anwafi azanchi jana gaka yo na pepe dongo vo khaya okata o hu pe akpajima ma de mi nutafa lenkudamu kaka o fanu madade yenya akpaya ko wa afunya tanami komia akoko afu agbeto de go imaka osominti daka ko ga ashekekle afa na afo imaka wo alamidara ho aviama se ga de kla fa vu ga fo poma va tutu ya mi no poli homa kwa funya bokoga markuminti fa okay akwa mi la mo yebare nyara ka o fanya glomila na mi atudu yaro na remala na mo na ramanye wanyanya duya to ma asamaga na duya akoni duyale asayo kono no dumotore yoba ma ga no nyon plo nyon mo ga ro no yo la de kon man ma de kon mo no asagomi ma ga ho no view strong de kon mo no ya ba to bi wanya was asao dumotore ya anya goma sama ba magaji via naga adagu aru na rio naga ro doma vio to bi wanya pasa ni abe mabum na la na to bi wanya pasa kayo kana wan ko lidu ya le ai kedo varu ania adua goma anyi ye o lanji gba ya ro dua goma yo be nloko asa ya wo asa goma na adukata na abadukata ba mi no ji o menye ya so ta gotaro ko no fia kukuro wa on to no nyi ra agogo no afango ji kana tavi patova e to bronya yo kata ba nya ile duya yo hla fia le no afi hla se na duya kata afi ro duya goma ene molema apa yo apa mada kwa na fonya papa innocent goba sala si ni yo kata bromile za menye bari fafana ba okay akpochi te ya de ebe je wo gowo ko ati pe tata ba amu ya na emi la kwale ba nyama wa ti jaja wa ti wa jaja apolo jaja ro okay ba ye mu gajo na ko na na totoro ba to okay totoro ma e ya li ga mi ate won ru gbogbo yare mi atroshi la gbogbo pa kan okay anu du ko ya kata ko na ire na gbo mate ko nu yo wora fun ogo jira kunyo mi ano sarun je wa sa ko ru ko tu suku blibo na gbo mate fi go ge yi ba pe kunyo mi ano lo ba ho gbozaru pa na ni e fi ako bete etu ochere kra fi reka gbo mo fi ba encourage you is that what we want to say kunyo ga ba yi fi ako ka popu fi ako akan do nya won gba wo ro ko kaka yeah konta ba nya wo aba bolu ga no go ba nya ro la kan ta ba ta wo te reconcile aba numa wo igbo mi le ba so he obo ma ga jojo go apa Dufaa ko okay ka ko professor kata follow ga mi je mi anoma ni ho dara fia chango ro ko ka ba jin manari egbare ka ba ha ba ka bi ala nu e awo ma fia ya yi protect man to bi ga ba nya le ala bonya na nya joza ma za ga ya ji ba to bi ga ba nya rova na o ma fia ba ji no no ojiji ko plan le duama na no oji bi gbogbo wo oji na le te vivi ojirama le to ma enya ba enya akwimanya da ayika ba ayala mionto mi domi ika romai na mi ba yo katana ma aya mi takaje aboma na beta particular baba yo mo korota ta lo bia wa fi wajira je wo to go do yo ma da ayo ma bona mi akoga pa ba leke ya pa malanga ka tobi damaji enalia cho Anlo ga professor nya magadaji mi akoba leke gaka Albert enya do galasio abeso he na alabe ojibe vo afima na nuchi egbo la nyao nya teƒe ma
nya nene ma kuma po nui ma asa go ma nya salao no si be nene ma kuma po nui ma ya do kuma boji na fa I am a sensitive talker alaba majiba mana dua na nya ba miao reka wo ngogbe yi le muti fafa ijime miao miele abe son heone itemi le son heo ngo achirum na wo be mi akuta ne taroji nyu aholo ta mawu na yira mi afia ape ahomanye afoto Albert Hielengo akpe be mi de he kata mi tobi me kwa afunya tanami kwa yi ha alamidon yo mi da pana mi abale mi ko mira akwa mana mi da pana tu ha to de ma bio kata anya kata ko ma ngogbeto plo ka o iko jimi kata mi la plan ngogbe yi alba mi baba mi ado ko jina du ma biara ka bo ale ko mi kata mi sore du ngoglo o da ngogbe du ma biona ko jita iko jimi la ta jina no ko Luciano Nyoke akpanolo yo akpe bene edeyam nyapanya salao maduje ple professor Togbe Damaji Enelia cho Anlo gana na makenya buto innocent papa goba cho jalokope keta ple Philip Bokoga ya alle afama hakpede ahyalango Albert fonya de kala afama gaka ya babaye ma ye duking dege hadeko kwa neneme ajedodo vaye mama da pananye do hachi batsman ba pedam nyala modang dof akpanya afia ya ekplo mi cho hogbe mi do ji jogli o mi kohoti blagbo mia denye gba lolo ma do ko le agbeble bome nye magble wo di o kala wo bafia mie cho bubu na wo na ke chideka no jo mabinu mia denye gbalolo ma do koreji le nyagbeble bome nye magble wo di o kala wo bafia mie cho bubu na wo na ke sidaka no jo mabinu mia denye gbalolo ma do koreje le le bome nye magble wo di o akpenami nyabanya sala professor Togbe Damaji Enelia bubuto innocent papa goba apato Philip Bokoga ple ahelago Albert wo wi eno pame